चूना माछ किसी बाहर कर देइथिल तापर ए भाईଙ୍କ पे गोटे रोही दे देई तापर किसी चुंगुड़ी बड़ चुंगुड़ी बाहर कर देई तापर ए मौसा आसिले कहले तुम ट्राइपॉड दियो मु कहली नाई मौसा एटा मु आज फर्स्ट टाइम आनछि तो तुमको देई परिबी नै तमे माछ नै जाओ ताको ही मागो नै आज तापर मु उठिकी जाइकी किसी पानी आखिया बाहर करथली पुणी रोही किसी आनिकी थोई देइथली रोही थोइया पर देखला माछ गाड़ी आसी जाइथला माछ गाड़ी सी तांकर खाली कला भितर मो मौसा माछ रेडी करू करू ये हलदिया गंजी पिंधा भाई आसी कहले देख सेठे सी कौन गोटे करुच्ची से कहले ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ନେବି ଏତିକି କହି ସେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଏଇ ମାଛଟା ଦେଇଦିଅ ତାପରେ ଆମର ମାଛ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ପିଲାମାନେ ହସି ହସି ଖାଲି କରି ସେ ପଳେଇଥିଲେ ପୁଣି ମୁଁ କିଛି ଛୋଟ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାହାର କରିବା ଭିତରେ ଆମର ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଆସି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଲା ରୋହି ଓଜନ କରି କାଟିକି ନେଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ମଉସା କହିଲେ ମୋତେ 200 ଟଙ୍କାର ମାଛ ଦିଅ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଆସି କହିଥିଲେ ଚୁନା ମାଛ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ଭାଇଙ୍କର ମାଛ କଟିକି ସଜାଇଥିଲା ସିଏ ବି ନେଇକି ପଳେଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ମଉସା ମାଛ ସହ ଅନ୍ତ ବି କିଛି ଦେଇଦେଇଥିଲି।